Zahvaljujem. Pa bih vas između ostalog želio još jedan puta pozvati da u ovome što mi želimo da se ovdje oživi, jedan od prioriteta svakog od ljudi, s obzirom da su ovdje sve kuće bile dobro izgrađene. Komušna je bila jedna od najljepših naselja. Naših 5 župa bile su prepoznatljive, u god bi prošli da nikad niste bili ovo prepoznali biste hrvatske kuće i hrvatska sela. To je istina. Kao jedan kuriozitet, reću, sva komunalna infrastruktura koja je bila i mi smo pošli ka nekoj nadgradnji te obične redovne infrastrukture, 80% kuća je imalo centralno grijanje, vlastito centralno grijanje. To govori da je bio dosta visok standard i ne zahvaljujući onome sustavu, nego zahvaljujući tome što su ljudi radili vani i svojim novcima to sve financirali. Država je tu jako malo pomogla. Ostala nam je, i to je sad sve porušeno, porušena infrastruktura koja je većinom građena našim sredstvima. Imamo nekoliko puteva, ja se sad neću vas zamagati informacijama koji su to, ali mislim da to kao zajednički projekti mogu puno bolje proći. Nadam se da ćete vas podržati. Pogotovo vi koji ste u izvršnoj vlasti, a i sljedeći koji tu dođu, moće, ako nešto sada podržamo, moće pomoći. Ono što želim posebno istaknuti, ovo se prije svega odnosi na Hrvate Komušne. Pa bih vas molio da i ovu poruku saslušate dobro i da po njoj na neki način i postupite. Jako brzo nam idu izbori. Ja to moram iskoristiti ovu priliku jer nemamo prigode se ponovo susresti da to kažem. Na izboru čuli ste i gore kod svećenika, ima kandidata više nego mi skoro da nemamo nikakvu šansu da ostvarimo i jedan mandat. Nijednoga sada nema, a 1991. je bilo 8 zastupnika samo HDZ-a i još je bilo Hrvata iz drugih strana. Danas nema nijednog. Pa vas pozivam, Hrvati u Komušnu, vadite osobne karte, prijavljujte se, budite na popisu birača, jednog dana ćete vjerovatno ostvariti svoje pravo i glasati za svoje kandidate. Moram navesti još jedno kao upozorenje, nešto što nam se dogodilo. Referendum kad je bio za Bosnu i Hercegovinu, zanimljivo, ovo je zanimljivost, mislim da je specifično s Komušom. A oni koji to znaju vjerovatno će znati koja je organizacija. Kada je bio referendum za Bosnu i Hercegovinu, svi znate da je bilo, da smo se borili kako formulirati i da li izaći, ne izaći na izbore, da li Hrvati. I donesena je odluka da se ide i da Hrvati glasuju. Hrvati Komušne su autobusima organizirano došli sa zastavama iz Njemačke i Švicarske glasova. I bez nikog glasa da referendum prošlo takav. Danas kad trebamo glasati za svoje Komušnu, za općini Teslić, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, nikoga nema. Zanimljivo je, bez obzira što i mi pozivamo, trudimo se, molimo da dođu na izbore, da iskoriste svoje biračko pravo, neće, a tada su neke snage bile puno jače i doveli i tada sad ih očito sprečavaju te iste koji su ih tada doveli, sad ih sprečavaju. To je moja osobna procena, ja vam ne govorim i stojim za njih, pa ako budete. Ako bi to ostvarili Hrvati Komušne, da stvorimo tu biračku tijelu, općina Teslić Komušna je postala u sustavu Hrvatske Republike i Herceg-Bosne. U ratu stvorili institucije i civilne i vojne i obranu organizirali, uspješno se branili na Komušni, uspješno proveli rat čitavo vrijeme zato što smo se organizirali. Pa zbog toga mislim da i danas mi moramo tu. I jedna od ideja bila, zašto se vraću se na ono što sam rekao za općinu Teslić. Kad su donosili odluku, ja sam bio na toj skupštini. Za govornicom pred svima, oni su već tada bili dobro spremljeni, navijani, bili više četnika unutra nego na ulici. I ja sam rekao da ja to podržavam, da on se priključe Republici Srpskoj, to se spriječiti nije moguće. Ali sam rekao da se nadam da će oni podržati kad mi budemo formirali Hrvatsku općinu Teslić Komušna. I mislim da to treba ostati ideja vodilja moja jeste i kad dođe vrijeme za to legalnim putem da dođemo do toga. Ovo je što se tiče poruke Komušancima.
u daljem programu Luka ima puno više informacija. Pozdravljam vas sve skupa, a dozvolite da posebno pozdravim svojom da napravim izuzetak uz sve vas drugi koji pozdravljam moje prijatelje iz Mostara koji su došli da spodim sa Petrom Zelenom. Hvala vam.